Martiño non quere dormir coa luz apagada. Non, non e non. Ten medo. El pensa que os monstros esperan a que todo este negro e oscuro ao seu redor para aparecer de golpe e meterse cos nenos. Que aparece Martiño metido en su cama, rodeado de monstruos, lo que parece un monstruo como un pulpo gigante. Mira, aquí está metidiño na cama cos monstruos ao redor. Cada noite. As historias que máis lle gustan son as que pasan no fondo do mar, oíndo as aventuras dos peixes de cores, das nécoras e dos polvos, e como Martiño vai caendo no sono. Ata que queda dormido de todo, como un tronco, como unha pedra. Entón seu pai pecha o libro con cuidado, apaga a luz e marcha andando na punta do pé para non facer ruido. Agora está todo oscuro, pero Martiño nin se queixa nin protesta, porque xa está soñando. Está Martiño soñando cos peixes, o seu pai contándolle o conto, mentras el pensa nos peixes. Gústalle soñar con cousas do fondo do mar, mentras o seu pai lle conta o conto. Aquí está na cama o seu pai con libro, o conto que lle está contando. Védelo todos? Que fai el cando lle pasa, a ver como sigue. Isto é un choro desconsolado, eso é para Martiño. Un choro deses que lle entran cando lle doe a barriga por comer moitos caramelos. Por que chorará dese xeito unha estreliña de mar? Aquí está o fondo do mar, coa estreliña, un polvo. Esta parece ser que é a estrela que chora, que está escoitando Martiño. Que abaixo está a estrela. A ver, una estrella y un pulpo. Se le está tapando los oídos. Vamos. Matar a un malo malísimo. Ay, unas palabras mágicas. Ah, claro, es que Iza ya nos lo desveló. ¿A ti qué se te ocurriría, Zaira? Romperlo. ¿Y a ti, Xulia? Qué cariño. Una pistola. Ay, Dios mío. ¿Y a ti, Sia? Con una hacha. Con un hacha. Ay, Dios mío, esto cada vez se pone peor. Con una pistola también. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hizo él. Pero mirad que en el fondo del mar tampoco funcionan las pistolas. No, es verdad. Ay, el agua en las pilas y... O sea, tú ya lo has visto, ¿eh? Claro. Ya lo has visto. Ya lo has visto. A ver cómo lo hicieron. Vamos a escuchar. Como pode facer un para derrotar un malo malísimo? A resposta sai nos libros máxicos. É como Martiño está soñando. Lembrade que este conto é un soño. O libro máxico aparece flotando diante del, flotando e sin mollarse. Para algo é máxico, claro. Aquí está o libro. É un libro máxico que no fondo del mar non se molla, parece ser. Aquí está o libro. O libro non se molla. Y ahí hay otro. ¿Dónde? Aquí está outra vez na portada, claro. A ver. Pois vamos a ver que fai co libro. A ver. Follando e follando. Con esta palabra o malo queda moi paralizado. É moi importante. Só se pode usar unha das palabras máxicas. Entón Martiño ten que elixirse, decir tronco, tronco, flus ou flis, ristas. Cal escolleríades vos? Cal. Tronco. Esa fai iluminar o fondo do mar, a outra deixa paralizado o malo malísimo. Cal pensades vos que funcionaría mellor? E despois vemos cal escolleu Martiño. ¿La de paralizar o la de iluminar? A ver, que levante la mano quien elegiría la de paralizar al malo malísimo. Yo. Uy, mayoría, ¿no? Yo. Pues vamos a ver cuál eligió Martiño. Elijo siempre esa de para... Pero no nos lo cuentes. Chivato. Martiño aínda non o ten decidido, pero xa chegou ao abismo. Sábeo porque non se ve nada e ten que avanzar a palpadelas. Ademais, parecelle oír choromicar de Carmiña. Pero cando se asusta de verdade é cando escoita unha voz arrepiante que brama no medio das tebras. Cheira medo, o malo malísimo descubriu. Martiño, esta pa que valía? Para paralizarlo. Para paralizarlo, claro. E
Entón, que pensades que pasou cando os dixo? Que se paralizó Que? ¿Quién? el pez. O malo malísimo. O malo que ainda non malísimo. sabemos que peixe, Claro. que peixe é. O malo malísimo quedou quietiño como unha estatua. Pero a marcha só dura uns segundos, así que Martiño ten que repetir máis forte. Que repite entón? ¿Le ayudamos? E ao repetilo outra vez, claro, o malo malísimo queda petrificado un pouco máis. A ver, chaval, grita. ¿Cómo que Malo, no? mira de malo que é. A ver.